Bir dagı өлkөнүн мыйзамында мындай мыйзам жок. Бул атка айтылган мисал. Жакшы ат кайсыл ат? Азыр ушундай машинелер бар, 7 киши, 9 киши отурат. Элестет. Bir машиненин içinde 7 киши отурат. 7 кишинин ар бирин колун ошого бекер айткан эмес да, балам, балалуу болгондо билесиң депчи. Аллах Таалам баарыбызды өзүгө баш ийгендерден, пайгамбарды ээрчигендерден, ата энебиздин айтканын кылгандардан, өз мугалимдерибизди сыйлагандардан, өлкө башчыбызга итаат кылгандардан кылсын. Бейбаштардан кылбасын. Амин. İtaat degeni bilesingер bi? İtaat degen ne degeni? Ne degeni? Bugün sokakta biz sizler menen biz kimge baş iyişimiz kerek? Oşol turalı sabak ötöbüz. Allah Teala ayı Kur'an'da aytkan A'udhu billahi mineşşeytanirracim Ati'u Allaha ve ati'ur Rasula ve ulil emri minkum sadakallahul azim. Sizler Allah Teala'ga itaat kılgıla, Peygamberga itaat kılgıla, jana özüңөрдүн ökümdarlarga itaat kılgıla degan. Allah Teala'ga itaat kılуу. Bul жашоодо bizdi jaratkan, жоктон бар кылган, bizge жашоо берген, ден соолук берген, акыл эс берген, ырыскы берген, сүйлөгөнү тил берген, жараткан Аллах Таалага итаат кылып, баш ийип жашоо бул жашоодун максаты. Allah Taala bizge emden öküm verdi, namaz okuunu baş yiyemiz, oroza tutuunu baş yiyemiz, mümkünçülük bolsa acılıkka baruunu baş yiyemiz, baylığınız köp bolsa zeket berүүnü baş yiyemiz. Allah Taala bizge biröөлөргө ziyan keltirбөөнү öküm verdi, baş yiyemiz. Birincisi uşul, Allah Taala'ga baş yiyip jaşoo. Ekinçisi Peygamberga erçip jaşoo. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem kanday tamak jеген, kanday namaz okugan, kanday es algan, kanday mayekteşken, kanday su içken, barın erçip jaşoo sünnet. Bu eki. Üçüncüsü özüңөрдүn ökümdarlarga. Ökümdar degeni kim? Ökümdar degeni üydü ata ene. Öküm bere ala turgan adam. Silerge, har biriңерге bul nerseni kıl, bul nerseni kılba dep aytkanga akısı bolgondu ökümdar deydi. Silerge birinci ata eneңер oşol nerseni aytkanga akısı var. Akısı var mı jok mu? Demek biz ata enebizge itaat kılуу үйdө болгондо. Bul mektepte okuysun, jarayt. Bir nerseni öküm berdi, sen kaalabay turasың, jarayt. Sebebi itaat kılуу mildet. Baş iýbeseň, sen ataňa baş iýbeseň. Baykeň baş iýbese, anda ne olat bir üyde? Üy başkarуу üçün bari bir adamga baş iýүү kerek. Turabı? Meşitte namaz okuganda imam Allahu Akbar dese bari ürküge ketet. Bari secdege barat, imamdy uyuyt. İmamga erçiyt. Kanday koz görünüş, kanday ıntımak görünüş. Üydün içinde dağı bardığı baldarı, kızdarı, ayalı, atasına başı ise Ar-ricalu kavvamuna alen nisa. Erkekler ayaldarga közömöldöçü, ökümdar. Silerdin ökümdarlarıňar bul üydü ata. Oşogo atalarыбызга baş iýүү bul Allah'ın ökümü. İtaat kılуу.
Anan ekинчиси силер үйдөн чыгып күндүн жарымысын кайсыл жерде өткөрөсүңөр? Мектепте. Мектепте өкүмдар бул мугалим. Директор, мугалим, ошолорго баш ийүү, итаат кылуу бул милдет. Bir mektepte 500 bala var. 500 bala bir direktirge, oşol bir kança mugallimler var, oşolorgo itaat kılsa, başı ise mektep tartibi jakşı jüröt. Har kim öz başınça жүрсө, kандай jüröt? Jakşı bolобу? Oşogo itaat. Үйдө ата-энеге itaat, mektepte direktör жана mugallimlerge itaat, al эми өлкөдө өлкө башчысына жана мыйзамдарына итаат кылуу. Башы. Аллах Таала бизге ошол нерсени буйрган. Ар бир өлкөгө Аллах тараптан тандалып бир адам падыша болуп шайланат. Падышаны Аллах шайлап берет. Аллах Таала бизге кимди шайлап берген болсо, ошону тандап биз дагы ошол падышага итаат кылып баш ийүү Аллах Тааланын өкүмү. Түшүндүрө алдымбы? Өлкөнүн мыйзамдарына баш ийүү. Мыйзам бузган бул шариат бузган болот. Эмнеге? Аллах Таала айтты, баш ийгиле, сен эмне кылып жатасың? Баш ийбей жатасың. Демек сен чын-чынында кимдин айтканын кылбай атасың? Аллах Тааланын айтканын кылбай атасың. Бир дагы өлкөнүн мыйзамында мындай мыйзам жок. Жамандык кылгыла деген. Же ошондой мыйзам көрдүңөрбү? Мыйзамда барбы уурулук кылгыла деген? Мыйзамда барбы уруш кыла деген? Мыйзамда эмне бар? Уурулук кылба, бирөөдүн акысын жебе, бирөөдүн жерине үй салып алба, тартып алба, алдаба. Жаман баспа. Ошондуктан мусулман адам кандай адам болот? Итаатчыл адам болот. Баш ийген адам болот. Баш ийген өзү силерде кээ-бирлериңер үйдө мал багасыңар, кой багасыңар, ат багасыңар. Ат баккандар барбы? Бар. Эми ошол ат сага баш ийсе, жагабы? Баш ийбесечи? Сабайсыңбы? Жакшы атка канча камчы? Жаман аткачы? Бул атка айтылган мисал. Жакшы ат кайсыл ат? Баш ийген ат. Баш ийбеген атты эмне кылат? Этин жейт. Баш ийген аттын баасы анын этине карап болбойт. Кече бир ат сатты Кыргызстанда эле. Аттын баасы 5 миллион сом. Эмнеге? Себеби ал ат эмне кылат? Баш ийеткен. Токто десе токтойт экен, чурка десе чуркайт экен. Итаат кылган үчүн баасын кара. Жөнөкөй аттардын баасы 100 000 сом. Бирок бул аттын баасы 5 миллион сом. Эмне себептен мынча кымбат? Итаат. Эми ошону карап туруп, эгер биз дагы, силердин ар бириңер дагы ата-энеңерге баш ийип итаат кылып, мектепте мугалимдерге итаат кылып, өлкөдө өлкө башчысына, падышага итаат кылып жашай турган болсоңор, Аллахтын астында силердин бааңар канча болот? Бааңар канча болот? Жогору болот. Эгер үйдө ата-энеге баш ийбей, мектепте мугалимдерге баш ийбей, өлкөдө өлкө башчысына, мыйзамдарга баш ийбей жашасаңар, бааңар канча болот? Төмөн. Баасы жок болот. Кадимкиле жөнөкөй бир күнөөкөр болот. Баш ийбеген атка ээси жакшы тамак бербейт дагы. Бирок баш ийген аттарга ушундай сонун атканаларды жасап, аларды бир жерден бир жерге ташыганга өзүнчө машина, ал машинеге сени отургузбайт. Ага ким отурат? Только ат. Алардын жей турган тамагы эмнеге? Бул ат итаатчыл. Баш ийет.
Baş iygендиги üçünbü? O. Baş iýbeyle körsünçü. Eesi mineyin dese mingizbese, çurka dese çurkabasa, anda bul attı, emne kılat, soyup salıp uçağısını tartatının. Oşonduktan bizdin dağı kadır barkыбыз, bizdin dağı bağыбыз Allah'tın astında jogoru boluu üçün bizde dağı kaysıl sıfat boluş gerek? İtaat. Emne dese üyde birok körüngöngöle itaat emez. Ata-enege, mugalimderingizge, өлкөгө, өлkө başçısına erteň çoňoýup jumuşka kiresiňer go, oşol jumuşka kirip, misалы kaysıl jumuşka kirseň dagı, oşol jumuşdagı jetekçige itaat. Musulman başalaman bolboýt. Musulman beybaş bolboýt. Beybaş bar go, baş iýbeyt, öz bilgenini kılat. Misal elestetkile bir maşinede, hazır uşunday maşineler var, 7 kişi, 9 kişi oturat. Elestet. Bir maşinenin içinde 7 kişi oturat. 7 kişinin her birinin kolunda rul bolsa, oşol çında öyle iştese dağı, birөө oň jaka aýdaýym dese, birөө sol jaka, birөө tormuz basıp toktoýum dese, birөө katıp aýdaýym. Bul maşinem ne bolat? Bul maşine iýgilikdүү jürebi jürbeýt bul maşine. Oşonda ele bir üýde kança adam bolsa, her biri özün bilgenini kılsa, her biri oň jaka, biri sol jaka. Biri men barbaýym, biri men baram bolsa, anda bul üý bile dagı iýgilikdүү bolboýt da. İtaat kılıç gerek. Baykap görsüňer murda atalarımız, bizdinle atalarımızды karagıla, atalarımız öz atalarına, jaştары 40'ga 50'ge kirse dağı, ataları 60, 70, 80 jaştagı atalarına 40-50 jaştagı baldары uşunday baş iýeteli emne dese makul dep turat ele. Hazır siler baş iýbeýsiňer, çap-çaş bolup turup. Ataňar, apaňar bir nerse dese makul degen emne bul? İtaat, baş iýgen. Jok degençi? İtaatsızlık. İtaat kılsaňar. Bugün siler ata-eneňerge baş iýgile, erteň silerge baş iýet. Kim? Silerdiň baldaryňar. Hazır barby baldaryňar? Kimde balası var? Bugün siler ata-eneňerge itaat kılsaňar, erteň silerge baldaryňar itaat kılat. Eger silerdiň de baldaryňar itaat kılbasa, anda oşonda oşoga beker aytkan emes da balam balalуу bolgonda bilesiň depçi. Silerin baldaryňar silerge itaat kılsynby? Anda siler de ataňarga itaat kılgıla da. Erteň biröň mektepde mugalim bolup sabak berseň, anan senin klasındagy baldar seni ukbasa, itaat kılbasa ne bolat? Jagabı? Jakpaýt. Kanday okuwçular jagatsaga? İtaatçıl, makul agay, tapşırmany atkarabız, aytkanыңызды жасайбыз dep mugalimlerge baş iýgen. Siler dagı oşondoy okuwçulardan bolgula, erteň silerdiň okuwçuňar oşondoy bolsun. Oşondoy ele өлkөнü jürgüzü ötö kıyın. Eger өлködögü jarandar baş iýbese, bar baş iýse, makul dese, dua kılsa, anda emne bolat? Intymak bolat. Bir baş bolat. Anda өлköde tınç jüret. Өлkö tınç bolsa silerdiň oku jaýıňar da tınç, üý bile de tınç. Tınçlıkta adam balası düýne jaktan dagı önügöt, ahiret jaktan da önügöt da. Tınçlık bolbosa adam balası düýnelik jaktan da önüg albayt, ahiret jaktan da önüg albayt. Eçtege kıla albaýsın. Oşuga tınçlık ötö kerek. Tınçlık üçün emne boluş gerek? İtaat boluş gerek. İtaat. Oşuga niyet kılalı. Allah buyursa uşul jaşybızda, uşul kurakta 12, 13, 14 yaşımızda biz itaatçıl bolup üýrenebiz. Biz kımbat boluşubuz gerek. Bizdin darajabız Allah'ın aslında biýik boluş gerek. Kimdin darajası Allah'ın aslında biýik bolsa, anın darajası jerde dagı biýik bolat. Allah'ın aslında biýik bolgan adam düýnede kor bolboýt hiç kaçan. Oşoga üýde ata-enege itaat, mektepte mugalimlerimizge itaat, өлköde өлkö myzamdaryna jana өлkö başçysına itaat kılabızbı? İnşallah. Itaat kılganda napsiňe jaksa dagı, jakpasa dagı.
Emnege sebebi biz musulmanbız. Musulman öz başınça, öz nafsisine başıyıp jürbeyt. Musulman düşünse da düşünböse dağı ökümdarına başıyet. Ökümdar kim eken? Üyde kim? Üyde ata ene. Mektepte kim? Ölköde? Ölkö başçısı. Oşularga başıyız. Anan siler janagı mektepte grupa olup algansыңар go? Oşo grupanın içinde birösü kim? Çoğunun atını ne deydi? Sizlerдің grupаңарда. Lider dağım ne? Avtoritet dağı? Top başı. Alarga başı deyip kim aytты? Ya. Alarga ne başı yesin? Alar sizlerдің ökümdarыңар mı? Yok. Siler boldu ataڭarga başıygile, mugalimge başıygile, өлkө başçısına başıygile, anday silerdi çoğultup alıp 4-5'ten kılıp alıp grupa bolup alıp, alan birösü şef bolup alganga başıyıp egile siler. Ne başı yesin? Al sen ataң mı? Mugalimiň mi? Өлkö başçıň mı? Boldu. Uçurda siler başı ye turgan üç ele jer var. Üy bülöge, üyde ataga, mektepte mugalimge, өлköde өлkö başçıga, anan körüngön topko başıyıp ketseň ne bolat anda? Milyon top bolat anda. Başalamandyk bolabı? Musulman başalaman bolabı? Musulman beybaş bolabı? Musulman kanday bolat? İtaatçıl, ıntımak süygön, tınçtık jakşı körgön adam bolat. Oşoga Allah buyursa, barıňar çyn jürekden niyet kılgıla, men itaatçıl pende bolamun. Niyet kılabız mı? İnşallah. İtaatçıl bala bolamun. Bolabız mı? İnşallah. İtaatçıl okuçu bolamun. İtaatçıl jaran bolamun. Allah Taalam barıňardan niyetiňerdi kabul kılsın. Amin. Niyetiňerge beken bolgula, çyn. Anan körüngönge başıyıp ketseň ziyan bolat. Allah Taalam barыбызды özüge başıygenderden, paygambardy elçigenderden, ata enebizin aytkanyn kılgandardan, öz mugalimleribizdi sıylagandardan, өлkö başçыбызga itaat kılgandardan kılsın. Beybaşlardan kılbasın. Amin.